He kaupapa aki-aki te hunga mā tātahi i te tonga o Tāmaki. Ko te whāinga he whakaaweawe i ngā tauira kuratuarua o te tonga o Tāmaki i te hiranga o te whai i ngā kaupapa pūtaiao, hangarau, pūkaha me te pangarau. Kei a te Okiwa McLean, tēnei pūrongo. Ko au te taiao, ko te taiao, ko au. Te Aki means to safeguard in Māori, and we just really want the youth to be the guardians of the environment. He kaupapa ka whakahaeretia e te umanga o Manukau Beautification e aro pūana ki te kaitia kitanga. Ko tōna ito he whakatō anō i te hiranga nui o te whai i te pūtaiao, te hāngarau, te pūkaha me te pāngarau. As I said, there's been a real drop-off in subject uptake in those subjects, and we really want to get it back up to the level that it has been in the past and get them excited about it. Kua tōpūtia ngā tauira ki ngā pukenga wānanga e te umanga Future in Tech. Ko te whai i tētahi kaupapa taiao, te mahi i tēnei wahanga tuarua o mga kura. Ko te manaaki i te awa o puhinui te mahi a ngā tauira i te wharekura o Manurewa. Korea hau perangi te haere ki te tahi awa and then he paru. Like, ka piringa ki te haere te awa that has life in it. Ka homai te wai ngā mea katoa. Hauara, kai, wai, inu. Wai hei whakatipu kai, ngā mea katoa. E iwa katoa ngā kura kua whai wāhi ki tēnei kaupapa, me te aha nā te kura tuarua o Manurewa tēnei kaupapa i kapi i te rātau. Me te awhero nui ka waihape rātau ki te komo i te taitara. I feel like it's really important for our generation to be really environmentally aware because we're the ones that have to be in the zone when it comes up to that stage of like everything's depleted or natural resources. The future is bright if we engage with youth at an early stage. We've got a great chance of becoming guardians of the environment. Ko te oranga taiao, he oranga tangata. Te Okiwa McLean, te karere.